UD&PA Department in Shelter le Hom CHANCHINTHAR HNENAH THLPEK an HLAN. Serchhip DC Puday Bidal Tantluang HOVIN DC meeting hall at Teachers Day LALTHANTLUANGA NGAIHTUAH ani. Serchhip Block Congress Committee in Election LAWM Turatan in BUATSIAH Operation DR.R.LALTHANGLIAN'N. Serchhip DFA BUATSIAH LALLIANZUALA CHHANGTE Football Festival KHELH aniron. Serchhip Cable Network clear to te chibaivek ule CHANCHINTHAR INBUATSAIHNA anga chiar tulal du lai UD&PA Department chon vain khan Serchhip Shelter le Hom CHANCHINTHAR HNENAH THLPEK an HLAN. Vain khan UD&PA Department Serchhip District chuan Shelter le Hom CHANCHINTHAR HNENAH refurbishment item an HLAN. He hun hipugas non vanil shiat puya District Urban Development Officer Serchhip pisani ni dudo chuan refurbishment item te hi Dindayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission Day NULM scheme noya Shelter for Urban Homeless component atanga pek ani thusoi Pilom Zuali District Manager UD&PA chuan homeless shelter HRANG THLPEK an sem chhuat tur te tar langim dudo hian a HLAN ngalani THLPEK homeless shelter HRANG an pek chhuat dan te chu Zwar Urban Deprived Children's Home Geyser liter somni pangadong water cooler liter somlidong le fire extinguisher kezeli te an pe a Unity Orphanage Home Geyser liter somni pangadong water cooler liter somlidong le fire extinguisher kezeli an pe bok ani Observation Home Geyser liter somni pangadong washing machine kezisom semi automatic le water cooler liter somlidong te ani Salom Special Skula RO water filter liter kodong an pe a Baseina im all age home a RO water filter liter kwa an pe ani When kan Serchhip DC Puday Bidal Tantluang HOVIN DC meeting hall a Serchhip District chunga Teachers Day LALTHANTLUANGA NGAIHTUAH ani India President Louis Tirturupui Dr. S. Radhakrishnan pian champaphak September ninga a Teachers Day chu India ram puma kumtin lom chinani a kumina po heni hiropui takalom le ni se ti in state level meeting chuan rela Serchhip District point hemi bo zui hiam Teachers Day mandan tur an NGAIHTUAH ani kumdang ti chinangin heni hi Serchhip District chung school zongim an mani ram chandan angin an mani school chawa man ni se tin meeting chuan rela Heminia hiam Mizoram Sarkar School Education Minister Teachers Day thucha chu school tina chiar chwani seti ani he hun poimo tak pol hian Serchhip DC Puday Bidal Tantluang point cable TV kaltlangin thucha soidona Serchhip District chung zirtir tu tha thlan chwa mi pathum te hnena lompuina sum file certificate chu Serchhip DO office function BUATSIAH DC hian a HLAN don bok ani Nimin kan Serchhip Block Congress Committee in Marveng Waimi Hola in LAWM tour in BUATSIAH Operation E-Roll nei ani a MPCC tengin shwai tu chen khatten hunan manpui Serchhip Block Congress Committee chuan nimin kan Serchhip Marveng Waimi Hola Operation E-Roll nein assembly thanpui nei turatan in BUATSIAH dan tu HRANG an zir ho Serchhip Block Congress Committee President Pulel Ramha ka kol ni kai shwai he hun hi Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC tengin Secretary Reverend LR Kolni le Organizer Thanglian khuma te chuan anron manpuya Serchhip an party uni HRANG le mahila ba ka upawing atangin mi pakhat cheutel turabe se ni im mi som nga don antela in thanpui nei turatanan malak na HRANG tengai thak ni im campaign chunzom zeldan turtel electoral roll of vote nei theite anlukim theina tura malak dan turte po an soi hobok ani Nimina hehun mana hian MPCC Secretary Reverend LR Kolni chuan India rama BJP in party mala sarkar na state somle an thok puitenen sarkar na state ruk an nei ti soin BJP mepa Mizoram chu BJP sarkar na anga alan thosoya parliament thutkhom ni zota ka Manipur chungchang soi ho na neya Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanil Vena chuan thusoi adu tak tak ani chuan Treasury bench atangin ain son chua angai nia soin
tuntruma soidan chu parliament kal phunga tanga te in soitur zinga ruat anilova athu soi khapom the anilo ni in soibok heba ka hian Mizoram in thlan puilo tura kan sa kho himna tura missionary ril rupua vote thak angai nia soin MNF le ZPM chu aru ka BJP zom in chu mai ni in asoibok Mizo football khelthiam LALLIANZUALA CHANGTE football festival chu Serchhip DFA BUATSIAH khelani don LALLIANZUALA CHANGTE football festival sangni somni pathum hi September ni som pakhat sangni somni pathum atangin Serchhip sports complex a kheltanani dona SDFN Noi club in Ziaklu te chu telcheu turin Serchhip district football association chuan an somani he football festival a hian category pathum senior women junior boys a te chen anirona senior a hian champion in cheng sing li le trophy amdonganga runners up in cheng sing ni le trophy andongang semi-finalist ten cheng sang li ve le fair play in cheng sang thum andong do nani mimal loman best player top scorer ten cheng sang khat cheu andong bokang junior boys le women's a hian champion in cheng sanga trophy le certificate andonganga runners up in cheng sang ni zanga trophy le certificate andong bokang fair play award cheng sang khat ni im mimal loman best player top scorer 10 cheng zanga andongang entry fee senior team tan cheng sang khat junior boys tan cheng zanga le women team tan cheng zanga anianga entry fee pe khun top hi September ninga sang hi somni pathumani ang entry fee hi pulerem ruata ralte phone number 9862463316 a pek turani senior affiliated club tan division 10 omlova khel turani a junior a hian affiliated club base in team atel theanga January ni khatsang ni paruk chin nulama piang 10 an khel theanga player 10 digital birth certificate an nge turani ang tin Serchhip district pon atanga player lak phal anilova amai ro chu ezon na le zirna ledangte wanga Serchhip district a omte ro chuan an khel thiang women tournament hi affiliated club based turani lova institution ming portal theni ang Serchhip district pon atanga player lak phal anilova amai ro chu ezon na le zirna ledangte wanga Serchhip district omte ero chuan an khel thiang zone FA lama tang po in team ron in tir nge tura base anni kumsang ni pariata lamsam aidet ada sikul PAKUA te chuan ADHOC granin eita HLANKAI PHUTin lung oilo nalan tiran tum kumsang ni pariata lamsam aidet ada higher secondary school PAKUA Mizoram government lamsam aidet higher secondary school association miklasa chuan thutso an siama kumsang ni som pariat MLA thandona tuna kan chief minister zom takle cabinet minister chen khaten kumrei ta khotlangin an lo ha puito kan school te ADHOC granin eita HLANKAI toramin lo tiam to voin thlenga ti hlotlin na lom lo hilung chiat thak an ti hle ti soim ADHOC granin eita min hlan ngei be seim ogas ni somni paria thochan ni a lekha zir lovin sarkar thu ngai changa school kaltur ti ni im sarkar atanga thulom an mulawani chuan school kharin sarkar thu an ngai chan chun zom tur thon soi miklasa hnuaia hian higher secondary school PAKUA thingsul thlia higher secondary school Parkon higher secondary school Zobok higher secondary school Zolnuam higher secondary school West Phaileng higher secondary school East Lungdar higher secondary school Northeast Kodungsei higher secondary school Phulen higher secondary school le Tuiswalral higher secondary school tianni Nimin Khan AIZAWL Woodland Hills World Entrepreneurs Day manani a P. Angela Zothanpui Director Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship chuan amanpui he hun manpui tu P. Angela Zothanpui Director Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship LESDE chuan Mizorama LESDE alodin nu a kan phakang tokin ma kan la a entrepreneurship choi kan le choi san hi naman moni ti im malak na tur tam tak oma athei anga thuron min peturin kangena chewani ati hun manpui dudang Mizoram Rural Bank Chairman P. Cyril Van Chong point thu soim Mizoram World Entrepreneurs Day man anive chu lomamati thu soya MRB chu entrepreneurship choi kan na poimo funding lama thei tok kan chwa me kaniti
kalkhom hoi hot tu pu Joseph Elralte chuan kumsang ni soma tangin UN level a khovel pum hwapin August ni somni pakhat hi World Entrepreneurs Day anga manchanani a hemini hian Entrepreneurs Day inti hlimna le sharing hun atan te an manga entrepreneur tha te choi moina hun atan an mangchin kumlo om le zel tora hun hlim om tak man chho zel ni theise tha sia tho soibok World Entrepreneurs Day ya hian Dr. Vanel Siama CHANCHINTHAR Ebenezer Medical Center chuan entrepreneurship lama leadership poimo zia soya deni mar MBA IIMA chuan marketing chungchang soibok heguna hian entrepreneurs engamazat ankal khomani Ministry of Education Noya National Education Policy malak na poimo tak Nipun Bharat chu CHAMPHAI District tan Pujems LALRINCHHANAN District Education Chairman le borsap ni bokchuan TLANG zar Nipun Bharat National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy hian no pangin zirna in nga na lungphum pathum ziak chiar le chiar kop an thiam theinan zirna borok tha an nei theina tur siamte zirna in chudam chung an tangkai pui tur zir chuan muna siama no pangte po in sia thiam na tam tak nen zirnom zenei le lim om an nei theina tur siama da poimoni honnein khom poits lalming hlua Additional District Project Coordinator Samagra Siksha Kaishwaya CHAMPHAI DC Pujems LALRINCHHANAN chuan thu soin Nipun Bharat kaltlangin CHAMPHAI District no pangtem an zirlai athiamna tak tak an nei thenge abe sei thu soin he malak na mo phurna cheltu Samagra Siksha ho tu tele school zirtir tu te chu ani tur ang taka uluk le fim khur taka kalpi turin cha a zirlai te zirna thape khimi puitling kan cher chhuana tura thil poimo berte zinga mi ni ti kan shiatlana poimo tak zetani ti im zirtir tu te po kan na thona konga thil thar le chindan thar kan ti ngam thina midang thil ti thata tang te po kanin zira kan enton ve fo thina ngai ni ti zirna thataka kan kalpui tur chuan zirtir tu te po kanin zirtai ma ka kanin toy tharve zela ngai ni ti im Nipun Bharat thil tumte thataka CHAMPHAI District ati hlotlina ni theinan askim thil tumte zir chianga thataka kalpui chhoturin kalkhom te chani Pusilal Biak Zava District Project Coordinator po im Nipun Bharat thil tumte le askim chungchang soifiana huna manga Pilading Liani Ralte Deputy District Project Coordinator Samagra Siksha Kaishwaina im zo Nipun Bharat thutiam lakna nei anibok DR.R.LALTHANGLIANA Health Ministerin M6 New Bike Outreach le Ayus Health and Wellness Center Amantur Mini Laboratory Service Bungrua Vailiam M6 Nuaya New Bike Outreach Kaltlanga District Zongzong Tuam Chuaktur Bike som pakhat le Ayus Health and Wellness Center som thum pariat Mantur Mini Laboratory Services Bungrua truck som paruk mga sem chwa tur te chu tukin jingdar sari khan miniko open gym bulukot zola tringim Health and Family Welfare Minister DR.R.LALTHANGLIANA chuan changkai taka manturina vailiam DR.R.LALTHANGLIANA chuan M6 Noya Bike Outreach Service le Ayus Health and Wellness Center ti changtluna tur laboratory bungrua vailiam te chu hrisel na kong mason na damreina le nun na channa na malak na ni ti im hrisel na kong bung thar le thil chin chia tlak tak Mizoram in a chuang kai chulom mati thu soya Health Department noi peng PAKUA tin thlunzom na le in lungrwal na wanga hlotlin na sang mu chho zela ni chu ro puye thu tar langin Nunna lutak channa tura malak na ni wangin Sorkarin Health Department noi malak na te ngai poimo thina ni ti im hrisel na chup maso na tura poimo tak somle pai thenga ngong ne ni ti bok he hun hi PS chair Lalruat Kimi Principal Secretary Health and Family Welfare Department kalkhom te lomna thu soya P Betty LALTHANTLUANGA Joint Director Prevention State AIDS Control Society le Dr. S Marathansiami Deputy Director, Directorate of Ayus HNENAH Technical Report ngai thla kani a Pura Batler Rempuya SPO Pat in LAWM thu soin hun man akharani AP Mizoram chuan thu chwa siamin omzenei zok mizo thlai thar chwa atanga zu siam chu tha anti thon soi
Mizoram Am Admi Party chuan thu chua siamin zuwa wangin Mizoram chalai ten kantuar na sa ema tuna hian AIZAWL mun sang damdo intile doktor te kanzo kwalna tun nai medical case omzinga atamzok abikin mipa chu zu wangani thule thina tamzok chu kai hnoinat na wanga thi anni hial anrin thuan soya zu khabur na dan manmek da Mizoram Liquor Prohibition Act 2019 noaya hian zu atamhle a zu hi khapani chuan sarkar hian akhaprem ngei turani hetiang ni ne khap ai chuan sarkar hian hlonei lo le dan fel tak noaya mizo thalai te tan zu hi zuarngam zok ro se anti a AP party te hian ro rel na do kan anchelani chuan industrial policy noaya mizo bu le heng thei sang lakhui thei dragon fruit balhla kol thei fu so thing le dang te mangim mizo zu chi sang wine le beer te dan fel tak noi asiamani nga hi kut na thok tu te kan khai chhuat theina policy poimo tak pakhatani rona tourism thlenga Mizoram tan sum tam tak siam na ani ron bokanin ti a India le foreign made liquor chungcha nga ero chuan mipuya opinion poll kan la thungang anti Mizoram AAP chuan zu chungcha nga hian inzirti na tha mizo te hian kan mamo hle a hemi turatan hian ko shan zirna in le NGO te tang ruala zu chungcha nga zirti na tha kalpui turin an som bok ani khatizong kha chanchin thar kan puan the te choni e